Sachisin pat kuble ye fi baro bat fidang ye pe ye ka khubor jong u mau por habengin ye ya chaprang bat ka khubor hagani ka por tungin pe ye ki mat ke bakongsan jong ka khubor kumne kadu bila jongka kade ka babahatam dang don kam ban pen imya ka ongki dong tre ke MCCL halo ka CUET pentip u president ke SU neho na ka bentai ki samla pule bakwa pule haskul ba neho kharwit kala u ba heng ngi klem kan persya sarkar ngi pensngau ya ka sur upai ba सरकार करशान लांग ये की खोन नोंगरे बन ये खोन ये का competitive exam करपात के HFU या उमेंट्री जंडकुट का सुरक लुमशनोंग जन टोलगेट बु जिंगमा का सुरक NH हिनरेव ईस्ट जैंटी हिल डिस्ट्रिक्ट खलात नो का लोंग में हा का जिंग जियाटवा खंडो हाशिनोंग जाशियर लाइज इम उकपा बट आरंगुट की खोन Kinong tre jong ka karkhana panmi dobilat kamaumlu cara Cement Limited hapo kalama jong kamaumlu cara Cement Employees Union haka khatsau terik jeleu arajar arpuar kilami madan biang rakabasyong kelany mungor hakmat ka office trikam jong ka MCCL kapadon hala chumiar halor ka jingbom biang situlop nadu belakang ya ketika karkhana kila dawaru ban panek biang ya ketika karkhana ban ai pension ya kinong tre nalor kiwi kimat jing dawa mi jong isi kuas rock di kota Bandawai ini doang konjak ni ini baik ya kai ko tolong tong kolong ka kolong ka de ko de tu makanya ke tulak orang beras ka ka de ka masak ko bakal mutakan ke sultan ka pemerintah oi kalaya ini pun tak bakal apa ini kan ucapan yang sangat namar ko ay bakal problem ko factory mataru te de bakal salah so namar factory ka ada kamane operation kakung kapuar mo jadi kadang-kadang mereka ke warna apa dia tinggi gitu play namar bangimio ayah kadang mal sorry mo ya jadi kadang-kadang mereka berjuang kepuar ke sokar bang iki buat di halor mo ibadan mereka ayah kan kita factory kuih kerki lebat angni bagi pek ke balapung eneng siap tadi ya kulop namar bang kulop kadang kami kilo play kita bagi suku kira apa pendapat yang apa yang hasem kita balapung ya dari kepam kali kawar dari kisingko kian bakto malai kali kerja nanti ustad malam kumpa kalau mentahi nah itu sih baga faktor ini mentaka mau krisis penuh menurut kalau dalam kamar ni ya kan upgradation di machinery sementara di kila rembang itu gemlong kena asu bang bantu ya jadi kadang-kadang negalian tungi kena itu bila imo ya kan menin bagi kementerian bakam tapi sebut masukan ini mesin tidak dapat menongbat le bagi batamai jadi kadang-kadang ini mungkin open maka kibalari mulai sih kadang-kadang menongbat government kapal karena itu ya kan itu skim kapal ini orang final ini kita batamai ini orang dan simentah di batamai putrai bandumi ini proses itu bagaimana kita pun masuk ini kita jauh nak kepentak kesan fokus puskan pembakaran jom dengan tak jenam timbang step komite hi bang ilabu lepas electric komite bang ilabu ya kini kita masukkan ni pan ke syai ke dia independent katakan sumpah kan ibu nak rusik abang lagi main mentar ngilangnya dai ya kan iban extend masukkan ada ka sarkar kampala sime kan ke mentar dengan dia ke sudimat agak bang perlu kami yang kini kita Jadi kung maglalo yung napila ko sa ko kasi jam ko ng aya ECP nagawin issue sa gawin pa kumopi ka sampai ka dihin so ito di tulap din maswa ngilani yang ni itu ka ka ko ay ko so ni karong ban penori ko sarkar bagan pwede mi di bangi ka diri ka ngilawan ko daga insyaatan kumopi ale ka insyaatan ka porte adil mga isyong ito ka insyaatan ka ba beteng kumto te nagalian ka sarkar ko ka pag ni banyo ka ke bagi buat bagi pek dengan management pengirai itu si pasal itu ya itu pengirang itu ikran ini ya itu financial assistance jadi nak katakan konsultan tu kalau ni lengkap dan time frame kan kalau yang jadi nak katakan suku bah kan yang kedua ini nak katakan financial assistance kan financial negara dia bersesuai toy kataru de kalau itambah ke ui kalau bakasyon juga kalau ngiting ni mata na kalau ui kalau agak bentar kalau kalau bagane election kalawan te ka artiar apply mata te apa yang kini naik ki masuan suwa bagawan kene election menta subu no ada kan bu yang kini te lada ke upus sarkar ki bede ka financial ki bede ka planning ki bede ka kalau kan dagan bayo katulak ki ka khansus dan de ko bagano mata ki no te ki no susu baik mata na kanila khansus kajian ketemu kalau ada ka factory ka company ya si semen si semen
kami lah kan mereka ikut baik kalau kita ini kalau yang beriu kan ada untuk tak jamian tak just kai ke bandia yang beriu ani ke beriu mungkin kali semua tadi ketulah ngafi kadang kesel besul kami apa kalau bu bagi pandai kita beri kan nanti kami kan ini na ki isu ni unit sinatrikam jong seng berhenti po skul ba ni hu ni nang kaliang jong ngakum presiden samla banum lang dani te ke iba ni wan tak mat jong pi galong ba hadin ba seng ba ju sim jing kli ngam tak samla pule ki ban rung kelas po skul ba ni hu hakini kendiat ni kala pen sa umdum kala pen lengok bhai ngi bat kala penlang am hai kemen siam jong ki samla ba ki jing kli nam ta kala we samla try muluk kalong hadian ba kami ka jing penbana habai dei ban kenika entrance UET ba ngila la exam ne ngila penduk no ya ka tu exam bo ni kena ki ba mut ban le kan ni ka PG course ne ban le ki UG course po direct ka po ne hu bon ki sa ongdum kim chai maki hatu ki don kam ban le ka ni UET ni UET ri ka iba na kaliang jungi ka seng ni subha ban ni wan ni man pensyai lang ba ni kelat patai kebor ba ladap ki kwa ban join kelas po skul ba ni hu la dei PG ni ki UG kum kalo ki bitek ki balong direct bi badan po campus ni hu ni ha baniat nang ba ni UET kat kum ba belapan mana ada sarkar India nang ba ka education ministry but kila weng tang ki affiliated college ka bamut ki college ki bamdon po ni hu ki ba don po sabar jong campus ni hu kum balong kum ki St. Anthony's college kum ki Shillong college ki balong degree level nri ban join hi ki PG course po skul ba ni hu ni don kam niat lang bai ki UET te mentang ni don stang life ni south ni ban kut no ban register ni ka entrance exam ni pen snow chapi baro ki para samla ki badan ni jing trang mat ki jing thmu jang pi ban beteng ni jing pule po skul ba ni hu masuk ba chimai ni kabu ban pendap ne ban register ya ka entrance exam bat sakwiru hakini kendiat ni kinang ka skul ba ni hu kadang si form ni ka admission committee kaba kin sa syong jingelang bat kisa pentip kin rai yu nang tin po committee bat ngila man pentip yang hatu kin simbet direct UET ne kin penlong 50-50 bat kin marks bayo na po ki degree level ngimdon gano no jing persya ne ta jing piang na mar kadang sedang gani ngimtip kan long gumno hagi mas ngimtip ya kani na kaliang jongi ka sengruk ngim syong klikti na persyang man wat jingmut man tuat jingmut nang ne nang tai habai de bat kena entrance exam te ka ibang iyo pat na kaliang bakjing yakren bat vice chancellor bat kinong puniat jong skul ba ni hu ka kalong bang haban tu chai bakane hu di Central University baki ong haban le bet kai ba kai kat kum kani ka new education policy jong arjar atho de ngin pech ha kalong no banong persya ro ngim sudei banong persya ni banong pediang no ngim sudei ngim sunang ngin banong nomno tamalong ya mentahi ngin akren chai di nong penia jong kene hu tada don kani entrance exam ro mdei ban kata ai ka reservation policy jong ki ST jong ni try muluk bat kamtam ya kat ni ka weightage ka ba don kerpang ni ST domicile Meghalaya kenang ba kisamla try mulukin ya orang kelas beng tipo skul ba nu kumba julong hot ya ban thoi ni UET ring la de krenchai kinong peniat ba bat penki la ne kamdai bandon kanu effect habai dei ba ka reservation policy ne kino ki weightage ki marks ba kerpang habai dei ba ki ST domicile jong jela Meghalaya mare kene hu hi la kat kum jing tip jong i kat kum preamble mala thau kin hu kalong ban kentiu ya ki samla ya ki tribal ne kita ki pajulum jong than stilam ni nri hadian ba ni i ba ki wi jela jong than stilam ni ki layo na ka jong university kum Mizoram ki Nagaland university nri mta kin hu ka di kerpang ben ha ka jing pen nam ta ka jing mentoi jong ni ki ni tribal no po rilum kasi jantia garohi bro point nem mala dem kat kum ka reservation ni don 50-50 kamu long 100% ni ki ST 100% ni ki wi nri hagini yang ki estimate domicile jong Meghalaya bat ngidon kerpang kataka literacy backward percentage ki ai kembasan persen lane new persen kumta ki chom jaka bakiwan nang tangi don ni ki hagini por covid bang imyo banle entrance exam ki spec ya merit base ki ai kerpang ni ki samla ki bapas na po badi pet jong kene hu bakin ai kerpang ni ta 10% ni mak te habai de bat kini ngi la kren ki ba mli ban penki la don ni UET ru bat ngin spec lang ba kani admission committee ka iba kinyo bat kat kum jing tip jongi hi kan mungkin nam penki bat kan don kan no ke effect namar ngila ikren chai bat ki kila ko ngu ring ngimla ban tip pat ya karai ya ka banmi na meeting jong kita ki wei pan chwa
ke admission pon hu chwa ki le direct ba le mina pot department wise ane ki ba kondok mina pon hu ba ndi tang pon hu ngatrai bro ki university ki le anta bro ki India riha hadien ba lang ba mi ene ka new education policy ka ba ong ba kandami kata common university entrance test ka ba kan thup ba ya baro ki university central university ki haban le ikan ni ban penrung ik samla pulia jaka pulia jongki kemudian habadan kan ni kadon gejing dunong ber kadon gejing onong ngimla ban len yakta namar ngidon ka ban ras university ngidon ka JNU buon ki siat joki ST lani kita ki reserve siat ki ST MT ki leng le no ki long thli te langba kadon kan ni le se samla khasi jongi ki bala ban le bhai ki exam ki bala ban score bhai ki exam ki la ban peteng jing pulia jongki ki university ba kampau kri India kum JNU ba banaras university ba kum ta ter u MLA ka BJP na panthor oba AL hek hakasngi baar ul ong ba ka jingkran jong u halo ka jingklem jong u dom jong ka yeng dor bar thau an badru halo ka jingjao jong ka interstate bus terminus kamde setia ba ukren persha sarkar kung bala kno Henry ka dei be ba open sngaw ye ka sur jong upai ba nakaliang jong utei unong mikmat ubade umentri barim ke sarkar jala uloong bagate ke jingkren jong u kamde setia ba ukun tho yeno Henry ka ei ka bawla kren kalong ban pensngo ya ka ei ka bagi pai ba ka jala kimat any anti-government statement, nor I am making any anti-government statement. We are saying the fact what is happening today when the domes collapse. Can we just keep as a mere spectator or a silent spectator? The leakage of the ISBT building can be a mere spectator, a silent spectator. We are also the leaders and also the leaders of the National Party and also BJP. We have to raise the voice of people. We are not raising anti-government. We are raising the voice of people. We are not doing anything against the government. Who is doing against the government? But we are every right to raise the voice of the people. We are carrying the voice of people. How they are misinterpreting that? I don't understand this. Whenever statement we are making, nor we are making against any personal against anybody, nor against any institutions or any organization. What our concern is, we are raising the voice that the people, our people and our states are facing. The voice of the state and the voice of the people. It's very wrong argument given by our friends. The thing is, giving statement doesn't mean we are giving the different statement. Doesn't mean that we are giving the different statement. We are here all concerned to our people. We all are here concerned to our states. Whatever statement we are making for the interest of the state and the interest of our people. So by saying that we are making, Basanbor is making a different statement and others making statement, no. BJP, we are one, still we are working as a same leaders in the BJP. Maybe we have a different opinion. That doesn't mean we have the different in the party. Different opinion doesn't mean the different different in the party. No, not now. For quite some time, CM is busy. CM is a CM after all. He's always busy with his work. So to disturb him also doesn't look wise for me. So if it's need be, definitely we are going to talk to Honorable CM. Not yet. We are compiling now. So we have told our the secretary of the Central Scheme Monitoring Committee. She's been doing all the compilations. So definitely once it is through, so we are going to give it to the concerned department and also to the Government of India for this report, which are going to be submitted through these two issues which we have already taken up in our meeting. Is a separate identity altogether. But the Central Scheme Monitoring Committee, it has a different identity altogether. Okay, when we have the different identity, I am representing as the chairman, and we have the committee, as the chairman of the Central Scheme Monitoring Committee. What do means by Central Scheme Monitoring Committee? So we are directly answerable to the central government.
been doing our homework, and also we are doing our groundwork to ensure to go and inspection all the central scheme, the flagship flagship program of our Honorable Prime Minister and the central government. So all the scheme we are onto the board now. We have been going to for inspection for this other scheme. Some scheme like the JJM, Jal Jeevan Mission, not entire thing is being going to be satisfactory, but some area they are doing well also. We are not going only to see the witch hunting. We are not going here for witch hunting. We are here only to answerable to the people through our central scheme. Whether they are implementing or not with the true letter and spirit, and it has reached out or not to the people as per the scheme given by the central government. Adin bengila yo iki bubun ki jing ai jing mot na ki kemi ki pa jong ki ni ki samla ki bapule ha ki ni ki school bat ki college kamtam ha ki nonggendong bat hasor ru kumjo te dakwe ki jing mot kum kaseng ila mentaka sengi ila wan bania kendo ya u menteri badai kemi ya ka tenat pule putih bania keren batu ya ki kato kat ni ki mat kamat hi ke bakongsan kalong nak benta ban kenika awareness bat ka coaching career nak mtaki samla pule tengi hapo pada ngila bu ya kisan telikiman kabaningkong ngila kerpat ya u minister nak benta ban set up lane ban bu ya kiniki career kaidan program haman laki school bat ki college hapo ka jelah hi bro ka wei bat khamtam ya hakiniki jaka nong kendong nangta ngila ai jing mudru ya u minister nak benta ban ai ya jing ya ka training nak benta kiniki nong hikai makiru kinla ban guide ya kiniki student lengba hakajaka ke haki school ki bapule lani haki college ki bapule daki no hikai kelayo ka training ka babiang tikit la ban guide accordingly naman taki competitive exam baper la kalong ka state service bat kumjuro bat kenika central service nangta ngila kerparu ya minister naman ta ban bu ya kini ki quote ki journal ki lani ki quote ki lani magazine ki bedi bat kini ki competitive exam baper kumbang ala mention hagi ki competitive exam per tengila kerpat minister haman laki college bad ki school di banbu ki kot ki biade bakini ki competitive exam kentuk ki bad ki magazine kaba sau padeng ila yakran ru nak menta baga government kan identify la ne ka ban kan penlong yakini ki test baper ke special annual test hakaba onla ban itu ya kasap ka bakini ki samla ki don kasap ka bamut hakaliang ka jing tebet jongki haka jing pule ka jongki khamtam na ka benta bakin la ban prepare ya ke exam kum ka nuksa ki competitive exam kum ka JEE ka NEET bat ki wei ngalor kataru ngi ong ru yu minister ba ya ki bakum kini ki samla ki bakwa bak pen kre ikni coaching namanta ki career kai namanta kini ki exam ba per competitive exam di ban ai ka scholarship na ka benta jongki hoit ka don kini ka scholarship baibam ma ka don kini ka baibam namanta ki samla pule katu kan ya la ka jong ringi ki kwa ban ai scholarship namanta ki samla ki ba pen kre coaching namanta kini ki exam ba per namar fitip ban appear ke JEE bat ka NEET ban pass ru kolong ka ba e let's say khamtam ru kam IES ru kolong ka ba e ba ban pass ban MCS ka state IPS kum ta teter tingi don kam ban ai ka scholarship ka babiang na kamenta kini ki samla nang bekila ban pass na kamenta kini ki competitive exam ba per bat ngila ai jingmut ru yo minister ba un bu ya kini ki coaching center haman laki district bat ki block hapo ka jelahi bro ka wei te habangi pai hak bedi begini ke karier kaidan nak ngilayo ga jing pentip na minister bau layathu ba kadon kini ka project ka badai ka baki khot ka aspire imat ngila suthu bai kini la petrikam leng ba ka avenues te ngikwa ba kum kani ka project ka diban reach out syabaro ki school ringi suthu ya kani ka program on pelong tang haki district level ba ki biju pelong ka kam kala ban long ka kam namanta shibnai lane shitayo te ringi stress ba diban hikai ben nadu kidong hikai ya ka school diban tip ban ai ka jingnang ka jing tip habi de kini competitive exam lani ki career ki ki kwa ban pursu haka jing pule ka jongki te nakling jung yakni ki wei pada ki jingdawa ki jungi u laong ba un saya kren ba u chief minister nakabenta ban ya kren halor kini ki mat namar itu ba ya kum yakni ka aspire ru ya ka ba la pentri leng ba kani ka avenue ru ka ye leng ba u chief minister
te uang bayar kini unsay kran bad chief minister ban pej ban kmi hagbede ber kini ki kumno ban yo ini ke karier kaidan namar kum bakalong ye baro khoj kini ki project ki bapentri kam menta kam ya lang baka education department ndre ka ya lang baka office jong chief minister ten rei hagbari ban training ni kino hikai ru namar kadika pat ka jong i te ong insa wat jing tip ha mar ku isai ong ba isu ai nuksa ba kum habai dang school ma iru sai kli kino hikai pikwa balong ayu te rei manta pada imtip la kadang don ne kam don te ong insa wat jing tip na ka department la kadang ya ni am kini kam lo kam don ru te insa ya chakmat kenang ba isamla pulekin yo jing tip ka ba clear ka bede ber ka karier ka jong ki Cepat ini po. Ini aja cedut nih. गाड़ी टान के रखा है Kawai ke jingjia ka basngausi ka lawanjia ha kawai ka longyeng ha ka shinong Jashir Southwest Kasil District ha ka ba kawai ka longkemi ka la khlat no hadian ba ka la sharong ya ka yeng na ka daw jong ka jingtwa khandau
kat kum ke jing thu jong ki bahayeng bat ki para marjan kani ke jing jatwa kendau ke leje ha ka por kum ba khat architect minsngi kat ba ka long ki me ka bekerteng ka hesen cinari marwen arfusan snem karta kadang thu ban shet jing shet ha iwi yeng ba ka ju pendon kam ban shet jing shet man le ke sngi kansan la shiyo sngo badon ke jing bethai bat la shiyo i ke jing her ki tiar kitar bar ki tin sob yeng ong ka we ka long ki me ka basa marjan kani ka long ki me bala khla no kala e shadien ye ki arngut ki khon bat ya ukurim jongka hadin kani ke jingjia la ong bala penkit no marmar sha CHC mau kerwan ban sumar Henry tangha ke shi klip man kala khla no bat ya kemet jongka la IT no shaki bahiyeng ban pendep ya keniam kerukom Korbo dang jur bah solat no tema laingut ngwa kami lama ka tendonga ci ke wa jong selep cire ya tapur kamu ngachusio bikin sampai tak nanda pam bertak yang lain ni ya kipai ni bela kipai ngachuji bagu kile ki tiar chuji bag chudiar be chas ko surak bag daro te kamu ngachuji hata puar mar jalan taong ini ki kon armut ki mo thane te maranta nga chumot be ta selep ngahir be ta selep ngi chau ni kon ting ong wa kon hano me ong ka me gen tu sem te tu sem en rap ting wa sapkan be bu phak me la charong ni ong ngastan ikon bo kata kon nang kong mo ta chu e be la chu pen e be la jong ka on klep ne ma chu bar no pen her no bar ni sim tinga ring ha po ngatan tengah cha no chung te ngang chunget nang te ni pai kon ma I thot tu ma sapkan ma chu thot dia bro ha no kala kiet tu en ni pai kon e tier te hading sangat ibro lang dan nila po wa habu ka jong jor slap ang ibro ba play kisnya ore ta duwa la kata ba pidan kasan ni try ibro baro tila ilar tila cham na hu ya taju lama tengah habu ha jong pendit kamu ngasonan pijet bai enran masuk re tadi ni kon ha so berkata jong senyawa apa duna ka aduna cubo nak kat wi sapusan ni kat nani pakar di paten re tharai kata kacung dia kan ni tu di sini itu kajong sio pula kata kajong dia ong baka chulong betai bet asal tarai chu ong nak kane ka unggal anak pol aslam sa chu betai kan san kinji ma pinda joji da ki khamat kamut kinji cerkai dong ki heri tiarita ini ki tiar ba ki borti ki tiar siji da ki hera siau la kata kacung sem ka hera seteban ni tien terhadap dan chimi do Enrique la hasurok hata por ne la sarong bet mari ong fan ni marka arta tin wa nang kong marka ne kwe hak kada en menno wa ni chung en tak ar pamir mar kadang tomdo de asopo kadang tomdo an sopo ikan ka iwan en ne kawan cerja try ar pamir enri kan saja ka jeng dia pi ada ya bat kene tom en ne war kan ne ka konversala jong trek en ne ka signore en ne po ne kan signore ya ta takila ka ari kon la ichau la ne kon kila ka ang kasakan aba chuji en be tik nan jong in ong na dan 10 second kata kajing dia kemudian cerkai si ta mun jida ka kmate larat bun batai maren sabar be bajong sama ka bola soran dah pamber tad be kak ya lai hadu kata dengan cita ngaso jire na nati jong lang ka ani raji cerkai ni ka ne ke jing ci am ta ha ne ke sini ba kene ka try jong kene ke ying kalong ying habar kedang wan na ne na tepan ba ka tong beti ka la lek cela ying bat la ikun te ikun kilang jon ha ka ba ikengja te Hindrei pa udang mi sabar te ka nei ka kmi kadang don ha ka ying ja ka theng te nang ta ne ka dom ka la thei no nang ne na kenjang te kam tip kala chim ne ka ying rangkat bat briu bat kala lam hadu artho metar ya kene ka briu unsas tang hadin la peta pramarjan na kane ka jasta ka chinong je share ba tin salap hadin chiteng kan ta ka briu wat la kadang sa ka men simru la kit no sa hoskar sama gruat ndrei kamla ban goj lot hakne kor tenga tharai ba
satang ki bor jong no thau namaru la penjia ya kene la jilong jong kene ke jaka te la kaliang jonga ku mu briu bahaying hasem jong kene kanong jia te ngakren hene por mat jong pi di media te ba kum kene ke jia ngempat lap hi ha kine ke jaka re tang ki wei pat ki jaka te la kaliang jonga tang kum ta tinga siom belung ba kala ino yala jong kun arngut ha gani ka perthei bat yala jong kala lek no bat la utrai ban lek thai te rei tang kum ta rei yen sayo ke kren ba kham chai nak kemi lane la pa jong gane ka ba hendon su ha te kumtung ila poisha ka bukut jong ko thop khubor sa chisin pan koble shibon ya phi baro tan hado bagini shembiang koble shibon